Kasunjok kinong kayi marrap kakasi Giantia Fresh Vegetables and Suppliers Association KJFVSA katherting ya ka sarkar jala namar ka jingle ka lot bat matla ya ka jingot kinong shnong ka than namchiang ilaka narpo ha East Gentils District halor ka jing snew palat ka National Highway benrio ka tan nadu tong seng shamalidor bat kiway pat kisnong ha ka te ka than Dagbapen pau ka jingkersan ka barat ba ka jing pakhang surau ba klembu por jang ka Joint Action Committee bakentop ya kisnong ka than namchiang nadu ka step jang ka khat khandai tare ujul leo arja arpusau ban penbori ka sarkar ban snapan bhano ekte ka surak ka association kala ong bakalong kaman ka surak kala kta yaki kum kinong khayi bat kinong rap halor ka jing kta ka jing pakhang surak uba brestar mautho u president ulaong bakala kta ka jing penpoi mar rap shasel char bat chakiwei pat ki jilla bat kan ni kan kta kala pat ya kinong rap Ulaong, bana kapor sa kapor ka association kalapan sengaw sa kipor sarkar halor ka jinglong jingman kani ka surak. Ulaong, baladalong ka bala ka association ka kerpat ya ka Joint Action Committee ban sya no ikinong nya kali kibawan bu marrap na kita kitan ban wan pai no ka bamut kibadon ya ki chalan kitjur. Ai bai dai bukan ka jing pakang surak jong ka GC ka kita sipun ba ya kinong rap. Bat kunju ya kinong kai ki baju poi ki marrap na kani jela sya ka jela Mizoram Tripura Sensyar kita terter. Gue kecil seni ugus rock setai. Nak kalian kalsium ada bikren nak kuar syukur buat kasurkar. Buat nak kiri gimana ada bikren yang kasurkar. Lomba sembut menteri lomba. Bikren nak punari menteri no yang kami surok setai. Nuri hadu minta kadang sak kunju si kunju. Nuri nak kalian kalsium kampung si berapa kecil kersian ya kecil si keba yaki berpakang nanti kita surok. Kan bak sarkar bak cengki jugi ka sarkar pressure sarkar bak sarkar di bantrai nomor 2 rei kumbolong nagidi ki sisngi asni nagliang ka ocean kalapa ya kali mo kisur ke lakdu no ada lenti mak miyo banjai kan la kata jur da kan nek sikan nek kan cing pakhang suruk jugi la sarkar kam sina su ka suruk setai sakan kata jur ki nograp cha kan ka than ka jungi ki ba ki nograp ke ba im nagarap karya Nomor ba akhirnya kecelak ni berapa persen ni kita ignorap. Nada kini berapa persen kita ignorap kecur kalau mi akpor ke bamta kamta mi baka poslap muta ada banot na sur hadu muta ignorap ki aktutin banot lasu alka poi kudam lasu put kudam tagadaw kala takjur ignorap. Se kan kata ignorap nomor ba don ignorap beli ki ba simlu nabang da ka igin pen siu pat ya kalun nomor rada kemyo pan D yang ini dicur jongki. Dai nak kata ba nak kalian option kata ke sosial ke kraw. Ha ka bidai bakne ka serius rock stay bat ke por ke kersian bacur ke ba ke kersian ke pura ya ka Joint Action Committee serta ke thanar po bat nak por ni kerpat pat ya ka GC ba kidon kita lebar ke ba wan hab ya bicur do men sisi do nen hadu ta kita sabut tempat light dengan pai ikan pat ya GC bahkan pelait no tai itu kali kibron kasalan cur coba option ba ken pelait no kan ke driver kan yo dengan pai sya kisnong kitau kemudian nak kasi ba majentia ba kunta terter ke kubur ke bagi gua ban ai ke murab kalau tangwe ke ba da sarkar kam sna su ke surok kam sna mardo ke surok nak kalian tang option kan khot no da garli pai ba trong ke murab Kay pagkaba kinongrap kan rai karali kasyong pada kinongrap. Nakaliang ba Henry Dekar working president ula terting ke jingmenti ka sarkar jala bat ulaong balada hab ban mi pat baru hab ban mi. Ulaong baka sarkar kam dai man he tangga ketien Henry ladon kam bakan le da ka kam ban pen bahaya kani ka surak. Ulaong balada dan batiet shu ya ki marap ru kinongrap kila dai ban le the sya secretariat. Kumban sukadau bana ka jing snew surak kinong khayi kila mat jing namar bon sen ki kali ki kala lendang hapadang surak bat wan ra ka jing do nong kadang nak por support bola pengi presiden lebat kita bola nak por support ila ai support ila dia pindu nilai kalau nak por support ini surak baik kalau ka sokar ka kulut ka sokar ka bumi ka sokar ka malah te mentangi makse ngi hak ai ke syang ka pura ya GC bahkan nang ya ismat buat pengidai bermik sulap nak kalian option bro ngin hapmi ngin sangi nak termar stay te lada ka sokar hi kuat hi ba ngin ye kita ngi ketika cik hayi ngin penia ke marweb ka sokar betre nomor lo ba ngin kuat surat tak nak cingkulan nak tin mai ke peni nak kam lada kim tre ban
Malamat mandor matahe kabutong nakalip na osyon ni kerpat ni kinongrep mar khaj na dakimla abdi ya kimarep lani omdon bathet shu nakalip na osyon lu te subha ba phin li yathe ni chas ketre takata hing apa ngin ok ni hapni nakakamata kalani kaporengi bangi hapni nakam Ka St. Anthony's College ka ay admission nakamta ka evening section yaki kanapuli ki bayo 100% haka arts but 100% haka commerce but ki ba one ru na ki long yeng ki batu ki class jong ka BA in philosophy but khasi but ka BCom in management haka evening section kin sedang haka por sabaje janmir nakamta ki admission let check website admission.anthonys.ac.in lani phone hau number not line riu sao RRRR san pra जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।